I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi klip na našem YouTube kanalu ljudi. Danas u epizodi ćemo raditi jedan novi klip, to jest počet ćemo neki novi serijal pod imenom Top 5 easter eggova u Narutu. I da, znači ljudi, ove easter eggove sam ja za sad uspio da pronađem. Ako vi imate još neke easter eggove, pišite mi to u komentare. I da, znači ljudi, ako ste subscribe-ovali na naš YouTube kanal, to možete raditi klikom na ovo ovdje crveno dugme. I da ne dužimo mnogo, mi se bacamo na video. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. シャララいつかきっと僕は手にするんだ。 Ok ljudi, prvi easter egg za danas je taj, da li ste znali da je na Garinoj sahrani bio Orochimaru. Znači ljudi, u 30 i nekoj epizodi kada je Gaara umro, to jest kada je Akatsuki izvadio repatu zver iz njega, ko je gledao Naruto Shippuden znao o čemu pričam, znamo da je Gaara umro i da ga je baka Chio vratila u život. E sad, kada ga je baka Chio vratila u život i kada su se prikazivali svi seljani onako kako su srećni, u jednoj sceni možemo vidjeti Orochimarua. Da, znači ljudi, tu ćete sad imati jednu sliku, to jest tu sliku i da, znači ljudi, veoma zanimljiv easter egg. シャララいつかきっと僕は手にするんだ。 Ok, znači ljudi, drugi easter egg za danas se nalazi u 222. epizodi Naruto Shippudena i taj easter egg se nalazi pri kraju epizode, to jest u zadnjoj sceni kada Killer Bee hoće da drži neki koncert, ali Raikage ga prekida i kada Raikage digne prašinu, iza njega se mogu vidjeti dva postara na kojima se nalazi Naruto u Sage modu. I da, znači ljudi, neki ljudi kažu da je da su ta dva postara u stvari kao neka najava za Naruto film Blood Princeton. I da, znači ljudi, postoji mogućnost za ovu teoriju, ali ipak ovo je stvarno dobar način da se sakrije neka najava za film. I da, znači ljudi, to je bilo to za ovaj easter egg. シャララいつかきっと僕は手にするんだ。 Ok ljudi, treći easter egg za danas. Ja verujem da su svi najvjerojatnije čuli za ovaj easter egg, ali postoje ljudi koji nisu baš čuli za ovo. Ali da, znači ljudi, ovaj easter egg se nalazi u malom Narutu i to u onoj sceni kada umre treći Hokage, to je Hiruzen, i na njegovoj sahrani iza Kakashija možete vidjeti Rin. I da, znači ljudi, to je stvarno malo čudno zato što svi znamo da je Kakashi ubio Rin još dok su bili na onoj kao misiji. I da, znači ljudi, ovo je baš onako možeš reći jedan bolji easter egg. I da, znači ljudi, ovo mi je jedan od dražih easter eggova. I da, znači ljudi, to je bilo to za ovaj easter egg, mi idemo na četvrti. シャララいつかきっと僕は手にするんだ。 Ok ljudi, četvrti easter egg se nalazi u ne znam baš tačno koje epizode, ostavit ću vam tu broj epizode pa možete pogledati. Ali u toj sceni kada Rock Lee, Tenten i Sakura pričaju, iza njih se može vidjeti poster na kome se nalazi slika filma Naruto Road to Ninja. I znači ljudi, ovo bi trebalo da bude kao neka najava za film i Masashi Kishimoto je najvjerojatnije želeo to da sakrije, da stavi u obliku easter egga, ali mu baš nije uspio zato što je taj poster bio baš mnogo veliki i svi su ga primijetili. Ali nema veze, ipak ovo je jedan onako zanimljiv easter egg. シャララいつかきっと僕は手にするんだ。 Ok ljudi, i zadnji easter egg se nalazi u nekoj spoiler epizodi, ne znam baš točno kojoj, ali znači ljudi, u toj epizodi, u sceni kada Naruto mora da ide u WC i kada bukvalno juri kroz one hodnike, u jednom sceni se može vidjeti Minato. I znači ljudi, to je stvarno čudno zato što svi znamo da je Minato umro kada je Naruto bio još beba. I znači ljudi, ovo je stvarno jedan onako zanimljiv easter egg. I znači ljudi, to je bilo to za ovaj easter egg. Ok ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako se video, sjetite lakše sub, a mi se vidimo vrlo uskoro. Poz!